soibku, ketemu lagi nih. Kita hari ini bakal ngaji bareng lagi ya. Jadi hari ini tuh kita bakal ngaji surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu surat yang ke-92. Habis itu ayatnya ada 21, artinya malam. Diturunkan di kota Mekah. Ya udah, yuk kita baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazzo la yaslaha illal asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigo awajhi rabbihil a'la wala sawfa yardo. Shadaqallahul azim. Oke soibku, udah selesai nih baca surat Al-Lailnya. Yaudah sampai segini dulu ya. Assalamualaikum, dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share. Assalamualaikum, dah.